Reka twongere tuganire ku makuru atandukanye yakomeje kugenda avugwa ariko by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Rucuru haravugwa imirwano ikaze mu midugudu myinshi cyane ya Bukombo hagati ya M23 na FARDC kuri uwa mbere tariki ya 13 Ukwakira 2025. Biravugwa ko mu midugudu myinshi cyane yo muri groupement ya Bukombo muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru habera imirwano ikaze hagati y'abarwanyi b'ihuriro rya AFC 23 n'inyeshyamba za Wazalendo zifatanya na FARDC igisirikare cya Kongo. Aya makuru avuga ko iyi mirwano yatangiye kuva mu cyumweru gishize yibanze mu midugudu ya Mashango, Kanyatsi na Kibwe, bituma abaturage bahunga buhoro buhoro berekeza Bukombo centre no mu yindi midugudu bituranye. Nk'uko amakuru agera kuri Actualité.cd akomeza bivuga, imirwano ikaze yatumye hapfa abasivili benshi, bituma abantu babarirwa mu magana bahunga ingo zabo. Amazu menshi cyane yaratwitswe kandi mu duce nka Buma ndetse na Munguri. Byongeye kandi abasivili bagera kuri 20 bishwe kwa gatandatu tariki ya 12 Ukwakira Iruza, groupement ya Tongo ndetse na Mushababwe, groupement ya Bukombo nk'uko amakuru abitangaza. Ariko umubare w'abapfiriye aho nturemezwa n'inzego zibishinzwe. Usibye Bukombo na Tongo, imijyi ya Rukweti, Masisi na Kibati Walikale nayo yabereyemo imirwano hagati ya M23 n'imitwe itwaje intwaro ya Wazalendo nk'iyobowe na Jean-Marie Bonane na NDC ya Guido Muissa mu mpera z'icyumweru ugishize. Aho rero ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indi nkuru iri kuvugwa cyane muri aka kanya ni Perezida Andry Rajoelina, bivuga ko yahungishijwe n'indege y'igisirikare cy'Ubufaransa, akaba yageze mu Bufaransa ku cyumweru tariki ya 12 Ukwakira 2025. Perezida wa Madagascar Andry Rajoelina yajyanywe mu ibanga n'indege ya gisirikare y'Ubufaransa nyuma y'amasezerano yihariye yagiranye na Perezida Emmanuel Macron. Andry Rajoelina yabanje kujyanwa na kajugujugu ku kirwa cya Sainte Marie, aho yafatiye indege ya gisirikare y'Abafaransa ikamujyana La Réunion, ikirwa cy'Abafaransa kiba mu nyanja y'Ubuhinde. Radio France Internationale ivuga ko aho naho yavanwe n'indi ndege yerekeza ahandi hantu hataramenyekana neza, gusa bivugwa ko yaba yaragiye mu birwa bya Maurice cyangwa se i Dubai ari kumwe n'umuryango we kugeza magingo angaya. Ubufaransa ku ruhande rwabo rusobanura ko budashaka kwivanga mu bibazo bya politike byo muri Madagascar. Perezida Andry Rajoelina yahunze mu gihe yari yatangaje ko azagize ijambo ku baturage kuri uyu wa mbere saa moya z'umugoroba ku isaha yo muri Madagascar. Hagati ariko umutwe w'abasirikare kabuhariwe witwa Capsat watangaje ko utacyemera ubutegetsi bwa Perezida Andry Rajoelina, usaba ko yegura, gusa we yabyamaganiye kure abyita igerageza ryo guhirika ubutegetsi muri Madagascar. Ibikomeza kugenda rero bivugwa muri Madagascar. Hanyuma ku makuru yandi avugwa, reka mabwire ko Amerika n'Ububiligi byashimye icyemezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo kwitandukanya n'umutwe wa FDLR. Kuri uyu wa gatandatu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimiye umuhamagaro w'abategetsi ba Kongo bahamagariye babarwanye b'umutwe wa FDLR gushyira intwaro hasi, kuko ari intambwe ifatika mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington DC ya hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Umujyanama mukuru wa Perezida Trump mu bibazo bya Afurika, Masad Boulos, yagize ati: twishimiye icyifuzo cya RDC gisaba ko imitwe yose ya FDLR gushyira intwaro hasi kandi ikitanga hakurikijwe amasezerano y'amahoro ya Washington, bishimangirwa n'itegeko ry'ibikorwa byo ku itariki ya 1 Ukwakira. Yongeye ati: iyi ntambwe ifatika irateza imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington, koroshya gutaha, kugarura ubuyobozi bwa leta no gushimangira umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ububiligi nabwo kuri iki cyumweru bwatangaje ko bwifatanyije na Masad Boulos mu gushima umuhamagaro wa RDC usaba FDLR kwitanga no gushyira intwaro hasi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Prevot mu butumwa yanyujije kuri X yakomeje avuga ko kubuza ubufatanye ubwo ari bwo bwose bwa FARDC na FDLR no gutanga ibihano bikaze ku bazarenga kuri ibyo nabyo ni ngombwa. Ubu ni ngombwa ko ibyo byemezo bidashidikanywaho bihinduka mu bikorwa bifatika kuri tere, kandi impande zose zikagira uruhare rwuzuye mu ntego z'amasezerano y'amahoro ya Washington. Umuhamagaro w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC washyizwe ahagaragara kwa gatanu, usaba ibice byose bya FDLR kwishyikiriza abategetsi ba Kongo cyangwa MONUSCO.
hagamijwe kubasubiza mu Rwanda. FARDC kandi yasabye kwirinda kutubahiriza ibi, ishimangira ko nibitubahirizwa hashobora gukoreshwa ingufu mu kwambura intwaro abarwanyi b'uyu mutwe hakurikijwe ibiteganywa n'amasezerano i Washington DC. Abategetsi ba gisirikare ba Congo kandi babujije ingabo zabo gukorana na FDLR, bavuga ko bazahanishwa ibihano bikaze kandi bahamagarira abaturage kwitandukanya n'inyeshyamba z'abanyarwanda. Amasezerano hagati y'u Rwanda na RDC yashyizweho umukono i Washington DC ateganya ibikorwa bihuro byo guca intege umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika ibivuga, hateganyijwe inama itaha ya komite ishinzwe gukurikirana ibikorwa biteganyijwe ku itariki ya 21 na 22 Ukwakira, nyuma y'inama y'urwego rushinzwe guhuza umutekano. Amasezerano y'amahoro ya Washington DC yashyizweho umukono yuzuza inzira y'amahoro ya Doha, inzira ebyiri za diplomasi zigamije guhosha amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC nyuma y'ifatwa rya Goma na Bukavu no kunanirwa kw'ibiganiro bya Rwanda. Nuko amakuru yakomeje kugenda abigaruka. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri inkuru mbabwire ko Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa Sébastien Lecornu uherutse kwegura Perezida Emmanuel Macron akamusubiza muri uwo mwanya yashyizeho guverinoma nshya. Ni guverinoma yashyizweho kuri wa 12 Ukwakira 2025 nyuma y'iminsi ibiri agarutse mu nshingano, aho igizwe n'abaminisitiri bamwe basubijweho abandi bahabwa imirimo mishya. Bamwe mu baminisitiri basubijweho barimo Gérard Darmanin wongeye kugirwa minisitiri w'ubutabera, Améry de Montchalin wongeye kugirwa minisitiri w'imari n'igenamigambi, Jean-Noël Barrot wasubijwe ku mwanya wo kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, na Laurent Lescure wagizwe minisitiri w'ubukungu. Abandi baminisitiri bashyizweho barimo Catherine Vautrin wagizwe minisitiri w'ingabo, Annie Genevard wagizwe minisitiri w'ubuhinzi, Rachida Dati wagizwe minisitiri w'umuco, Laurent Nunez wabaye minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, na Jean-Pierre Farandou wabaye minisitiri w'umurimo. Sébastien Lecornu yavuze ko inshingano za mbere z'iyi guverinoma ari ugushyiraho ingengo y'imari y'Ubufaransa. Ati inshingano z'iyi guverinoma ni ugushyiraho ingengo y'imari mbere y'uko umwaka urangira. Ndashimira abagabo n'abagore biyeguriye gukorera iyi guverinoma bashyize ibindi ku ruhande kugira ngo bakore ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi, gushyira inyungu z'igihugu imbere. Icyakora igihe iyi guverinoma izamara ntikiramenyekana kuko amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ko azahangana n'iyi guverinoma nshya muri iki gihugu cy'Ubufaransa. Aho rero navuga ko ibintu bidakomeje korohera Perezida Emmanuel Macron muri manda ya kabiri, kuko kuva yajya ku butegetsi manda ya mbere nta kibazo cyabayemo, ariko manda ya kabiri yaranzwe n'ibibazo bikomeye cyane n'ukwegura kwa minisitiri w'intebe abagera kuri batanu maze gusimburana ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Gusa uyu nawe yaramaze kwegura mu minsi yashize, ndetse ubwegure bwabugeza kuri Perezida Emmanuel Macron aranabwakira, ariko bidatinze arongera amugira icyizere, yongera kumugira minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubufaransa. Reka tutegereze rero turebe ngo ese iyi guverinoma yo amashyaka atandukanye atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ishyaka rya Perezida Emmanuel Macron araza kuhuza n'iyi guverinoma, bizagenda bite? Ibi byose nibyo dukomeza gukurikiranira hafi, tukazagenda tubibagezaho amakuru yacu mu bihe bitandukanye.